Ke tlile ho lona mona ka lebaka la moradi eno wa rona hobaneng o tswile tseleng ha ke tsebe na bothata ba hae keng ebile o tsamaya bolaya le batho. Ke hopola hore le re hodisitse ka thata ebile la ruta molao wa hore rona re be ngatana e le nngwe. Jwale ngwanenwana ke enwana mona hona jwale tjena o bolaya batho. Ke tlile ho lona ke tlo kopa batswadi ba ka hore ka nnete le tsebe hore le nna jwale ke tlo mo bolaya. Sis ha o swabe man. Ka nnete ha o swabe. O tlile mo o tlo rapela hore o tlo bolayana le nna. O mmamela o mmamedise. Ha ko tshabe ntho e batlang ho etsa o ke ke ba etsa ho hang. Hantle bothata ba hao ke eng wena? Bothata ba hao ke eng o ntso matha ka moraka? O ntso latelana le nna mo. Hantle bothata ba hao ke eng? Ke latelana le wena nna. Ha o bone hore kwana o ikentse mohatlana wa taba tsaka. O busy mona na wa rapela bua masepanyana le badimo bana ba hao. Mathata a hao ke eng hantle? Sheba. Ha ile go nahana ga ba nna ke a o tshaba. O hopola hore ke le ponisa ke tla o tshwarisa. Ke tlo o tshwarisa hobane o busy ntse ya hodimo le tla etsa manyala ka ntle ka nna. O mmamela o mamedisa hantle wa nkutlwa. Nna ha ko tshabe. Ho hang ha ko tshabe. Sheba. Ke utlwela bohloko hobaneng ntho o e etsang ha ke tsebe na molomo wa teng o tlo tla o kotula kang. O tseba nna le ka letsatsi a ke soka ba ke lora ke lwana le wena. Fela ke bona gore o busy kgotlana le nna gore o nkgotla ka monana ka leihlong ene o tseba gore mohlanna ke etsang o tla nyefile. Nna ke o jwetse ha ke ditopo tse tsweleng ga baneng o ntso le busy o di bolaye. Nna ke tla o bontsha hantle gore nna ke nna mang. Ha ke o tshabe ho hang. Hai re tla bona. Ya tlela o tla pheha ga nna le wena mo. Tla bona. A tseba eo ha ntsebe hantle ke lerato nna ke tlo mmontsha hantle gore nna ke nna mang. Ha eba ho na le ntho ke tshwanetse gore ke mo etse yona ke tlo mo nea yona. Ya ke Ngcobo. Awukahleke mina sengithi uyakhumbula ukuthi mina nawe savumelana ngani. Ngikubuze ke futhi. Angithi uyazi ukuthi umuntu osefuna ukuphuma la. Uphuma kanjani? Ngiyakhumbula. Kodwa ngingangena enkingeni enkulu kakhulu uma ngingachubeka nalento. Otsho rekise wena. Hantle hlwa inkandla. Ngiyaxolisa, cela ningangibulali. Nginabantwana futhi nasekhaya bonke babheke emini. Awunobuqulu. Ngicela ukuthi wewe wethu ngizobheka abantwana kolweni. Umuntu Yena. Yabona ke manje. Thulini. Kanti futhi umlothe emlotheni. We captain umbiko lana uthe uyasibiza nako sesikhona. Ke batla o tseba hore na gana le maponesa mo stationeng a le makae. Maningi captain. Maningi. Ha o maningi o komphelo mo o ya bona na ba kae. Oh hayi captain ngichaza ukuthi ngiyacabanga awu 100 noma ngaphezulu kwalokho. Yoloko njeti le maponesa 100 le hlola ko tshwara banana ba ntse ba senya setjhaba kana. Uxolo kancane captain. Umkhuluma ngalamantombazana lawa asephena ibhethale endlukulu. Lamantombazana lawa labahlala veza amathanga. Inkinga yawo kunodadewenu lapha usesi wakho.
Manje ungathi thina sibangenela ngezulu lezandla siyadubula. Singasuke sibulala usesi wakho siyiqhathe nawe. O se ka tlontsetsa ka ngwaneso. Mosebetsi ona nna ke la ka o kgetha hobane ke o rata. Ebile ke itjetse hore ke tlo tla ke sebeletsa setjhaba. Yena re lebile eno hona jwale tjena na ho bitsa boemelo hobane re sitwa hore re sebeletse setjhaba ka baka la hae. Jwale ke ne ke kopa hore re sebetseng re tlohelle ho nna ntse le njwetsa ka ngwaneso. Hayi, uma usho njalo ke captain, shuthi ayisovele sikhwele bikwa. Ha e seng jwale ke bona o ka re nna ke tlo tla ke dula ntere ka ofising ka mona. O ho tla etsahala hore ke etseng ke tswe ke tsamaye le lona ke kgone ho thusa ho sebetsa. Kanti-ke manje captain sesizoyinqoba le nkinga. Jwale le tlo tla le ho etsa kaofela ha lona mosebetsi ona. La nkutlwa na ke re le tlo tla le ho sebetsa le le babedi. Yazwakala captain. Ke tlo batla hore o tsamaye le bona basadi banana hoba ho tlo shota monna mono hara bona. Khululeka captain. Mina. Jwale he ntho ke tlo e kopa ba heso ko re le ntswele ka tsela hobane ke na le mosebetsi o mongata mona ne ke batlang ho etsa. Ske la njwetsa ka re lebile. Ha ile ngwane o weso yena yo o nkutlisa bohloko bane neng ke batla ho bona tshweo. Tsamaya. Ngoba phamthatha amasilekweni. Hawu. Olibisitse faka lo jikela lifihla mo. Yeah. Did you kill him? Phela bengeziphenya mhlanze lokho. Thina simele magameni akho na sister boss ukuthi umuntu mayingena la uphuma ngebhokisi. Yeah. Okay, ladies, ha sebetsana le dikoloi tse tsamayang he ka jeno. Yewethu bongathanga sakudibana ashante namhlanje phelele lo. Yeah. That's why ke reng ha re etseng ka pelenyane he lo re se ka sala morao. Bathong, ka ga ditho. Tlo le go tla fata feta ka pela ga mbintse. Okay, let's do it, ladies. Wilson, follow me. Chomi, bathi basoka batla mpona ke shuile. Yazi ngeke ngayibona ukuthi izoba kanje igcineni. Phela uRato akahlangani nayo yonke lento esiyenza la. Ai, hakutli karato nna. Ke so ke le sona hape ka sentšhe. Manje bothi sister boss ngimphambanise namafu. I can't kill my blood. Hayi phela ngisho nje ngoba yena mangathola ithuba ngiqomba phansi. Akastumi. I'm not scared of her. It's just that I'm respecting her. Kuyazwakala. Futhi nami ngiyacabanga ukuthi ngase kube inkinga ngoba sibulale noNgcobo bazobona ukuthi thina. Bemine sifihlele sasidumbu. Ono ke mohlalo o motla re batho bana na go ba ka lona le rona ba tsebe rona ba tla kopana le eng. Kulungile kuyazwakala. Hape ke batla re change mokgwa o sebetsa man. Ile re batho next time ha ba bua ka rona ba tsebe rona ba bua ka bomang. Hayi kholeka wona sister boss ne. Vele izwi lakho waliphuma liphinde libuye lingawenzanga umsebenzi. So no ha re tsamaye re fetse mosebetsi wa rona ka pelenyana ile re tseba kopana la shapa. Hayi kulungile. Kuyazwakala. Hawu, Dladla. Kwetsahalang? Captain. Sekunendaba lana ezivele zasiphula umoya sisonke singamaphoyisa. UNgcobo lephoyisa leli belihlale ukuSmile nje. Kuthi uDutshuliwe wabulawa ngesihluku. Hayibo. Ngcobo. Ana lokile kanaka. Ho etsahetse jwang? Captain lena imsebenzi kaEmbele. Usesi wakho captain yasiceda singamaphoyisa. Ngikhuluma nje manje naku uNgcobo ayilungele kangaka. Akasekho emhlabeni iyasiceda le ntombazana. Atsa ke la ka le jwetsa ntho e lengwe ka ngwana nna.
ile ka le jwetsa hore le mo bolaye kapo le mo tshware ga ke tsibiletseng ka ena. Captain, singamaphoyisa sikhulile singaka. Siyazi ukuthi blood is thicker than water. Ngeke sibulale udadewenu, asifuni ukuyiqhatha nawe thina. Ye, ake go tshonna. Ke nna tshulong ga bana le mo bolaye. Hona jwale tsena bona le kwa ntsa etsa ngwaneng. Captain, lo ngiyakwazi nami nawe uyakwazi ukuthi njengamanje ukhulunyiswa ukuthi umdinelo. Hayi kodwa ukuthi kusuka ngaphakathi ukuthi usesi wakho Ke le jwetsitse ngwaneng. Le ba khotsi ba bae. Le make sure hore ba tshwarwa ile ba qollwa tongong kwana. Bona hona jwale ka ba tlotla o sha ngoba modimo ile ngore. Tsere wa tsa mo bona lokile jwana. Uyabona ke Captain njengamanje. Ngizoyisukumela le ndaba. La mantombazana ngizobhekana nawo mina ngqo. Kuzosuka uthuli manje. Ntho ke tlo batla go etsa o go sejetse jole tjena. Go sejetse tla make sure kuna ya tsamaya gore ke ditsotsi tsona ntho tse di tsamaye di tongong kwana ka ofela. Manje ngisukuma ngenyawo zombili Captain. Ngeke phela amaphoyisa afe ngapha nangapha amaphoyisa afisa kwemfungane sesindwaba nyanga nenyanga thina ngenxa yalamantombazana. Ngiyayisukumela le nto mina manje. Ha o etsa umsebenzi ha re sebetseng jwale. Ngiyabonga Captain. Ngizobonga kethi. Tsa ngwana no ngwana o ga ke tsebe nang ha ke hane ke ngwana mme mara tshwanetse a shwe ke tshwanetse mo ka shwa a shwe bana nna mosebetsi o ka o fela ka mona nna mosebetsi ona go thotse ka obane ke sebetsa ka thata ke tshwara ditsotsi yena o tla etsa ntho e etsang e seng ka nna. Mphathi. Benza kahle wafika uyaphila wathi? Ya kuyaphila. Mphathi yazi lana nginendaba ngazi noma zinhle noma zimbi kodwa ke ngathi izoba zinhle. Hawu. Kunalo msebenzi omangada hambe Sifiso. Ke isho fela. Kahle lana mphathi ngikwazi ukuhlanganisa ama NPOs of 40 ukuthi akwazi usigezela le mali yethu. Ahidi wathi mina thitheni Sifiso. Are they all from here in Emelo? Yeah, mphathi basuka khona la Emelo. Ngikwazi ukuhlanganisa osaziwa abanimali kanye namasonto nama daycare. Okay. Ke mosebetsi o motle o nono. Hona tsena tlamela o batla information ya bona ka ofela bana re tlo ba hloka re tsaya tšhelete mo. Next time re batla tšhelete ya rona re tla tseba re khona go ithola. Ha kanti mphathi ke ngenza okubaleka kakhulu ukudlula lokho. And what is that? Ngikwazi ukuthi ngishutha amakada omacala omabili. Hlalefile wena Sifiso. Jalo ntho tlametse ngwe tsena tsena gore o kene computing ya di camera tsa bona o tsebe ntho ngwe le ngwe le ngwe ke batla o tseba le nna ke sengwe. Kanti emphathi khuleka lokho kubala kakhulu. Okay. Can I trust you Sifiso? Yeah mphathi wangibuziswa yini manje lokho? Ke batla o tseba rena ke tshepa motho a tshepala nna ha o tlo mfetola na. Hey mphathi awuthi ngikhumbuze ngathi yakhohle. Akhumbula mphathi ukuthi mina ngageleza ngaqeda. Ngizama ngifaka ama CV yonke indawo kodwa ngawuthola umsebenzi. Wena ngokwakho ukwazile ukuthi unginikeze umsebenzi. Ngila ngikhona nje kahlahle ngenxa yakho. Okay. Sifiso, I was helping you because I wanted to help you. So I wasn't buying you. Kahle ke mphathi lo mina kwasho ukukhulu ngibukanga ngaleyo ndlela leyo. Okay. Ke le Sifiso, a re tswele pele ka mosebetsi. No, nami ngiyabonga mphathi ngokuthi ungithembe ngomsebenzi. Sizobonana. Ntombazana. Okay. Uyazi ngibe mngani nami indlela esekhamba ngakhona la emsebenzini. Ngiyabona ukuthi ngisekhaya ke manje. Mnandi kahle ntwana yami. Uyazi ba emva kuba sidibanise uzondwa namafu izolo. Ndivele ndababona amadoda bayimingqondo nje yezinto ezingakwazi umnyamezela. Zikaka zezinto ezingamagwala. Jonga xa iseyimela ijikile ijonge ngakubo uvela ubabone manje bayakhala bayadidizela amagwala entwezi.
Kodwa uyazini-ke mngani wami. Cabanga ukuthi kumele ubuke uxole yabo. Xole. Uthi ukudlulisa emqondweni ukuze nawe ube right. Ake ngixole. Yabona ucifa ukuxola nayo into elula. Akululanga uvele uxole, uvele udlulise yonke into ngoba kaloku eleke ndivele ndicinge nje into ivele ibuyile bentshe be fresh. Ngiyayazi mngani wami kodwa ke yazini Nyibe. Mawufuna ukukhuluma ngikhona. No Emelo nayo khona. Kanti ke uyazi nawo Emelo washo ukuthi nje inyanga ihlezi ivulekile for us nanoma yini. Ndiyayazi ke leyo ngana. Ndiyazi kakhulu ngoba kaloku uba ibingenini yakutheba mina ngisamme kula ndawo ndandimeke. Ndikule ndawo ndikuyo nje kungenxa yini. Ndiyayibulela lonto. Ndiyanibulela actually ebomini bakho. Ayabona ke lapho ngalisho liphinde intwana yami ngiyayaza wonke nawe sinto eyi1 kanje. Spreakers labantu njengezilwane ngakuxelela. Hey, kule nto uyithetha idibene nezilwane. Uyabona wena xa sendibulela umuntu kubakho le nto iba lapha egazini lami ibalekayo ivele indenze ndikhululeke uba ngathi igazi lami liba shushu xa sendigqiba ubulala ikaka. Yayazi hey ntwana yami yazi ngenzeka afike la amaphoyisa ngalento eyenzekile aswa lezo ziluthuluthu into ezawungena phansi bengathi azazi into zixesa imbila zihlelweni azazibhanqo ziqhekeza jonga sasijonga ngqo emehlweni bengathi khange kwenzeka lutho safika sididizela lisho liphinde wazo umsebenzi asafe baphayiza nje lawa yala maphoyisa la suka amasebenzi Batho Emelo o gomotse thata ke eng o keketa ke eng? Ko fela ke ithutile hore ke kwale molomo wa ka ke ithuta ho tswa ke seke ka thola ke wetse le ntho ntse siko wa bona. Mara swantse gore o bolele seng gore o fetse nako e ntši o gomotse sona. Wa tshehisa o kwa seo se tswa molomong wa hao mokgotsi wa ka hobane wena o thotse jwalo ka nna tjena. Wa bona ge re be re le gare re keketa mothakola wa lephodisa ke kwile pelo wa ka e sa lebale dilo tse di leng da ndiragalela twa marago. Ba re nako e fodisa ntho nngwe le nngwe empa nna ke hanana le yona ntho eo. That's why tla ge letsatsi le la ka sheno ha o bona monna tsa mastrata o ko mo hloile o bona ntja fela pelo a e fole e ithuta fela ho phela le nako. Ba bona ke ba hloile gore mola ba mpotsang gore ba nrata o keteko ka re nka gwa ka yona nako eo. Go etsala o tshwantse gore fela o ithute mokgotsi wa ka o fetisa ntho tseo gore o kgone ho qala bophelo bone bo botjha. Wa mokgotsi ke shapwa ke re wa mpone. Haebe o shapa mokgotsi wa ka hobane le thole o bua bohloko la batho ba o tshwara. Ka nako nngwe ke ne le go kwa o ka re a fodile e fela a lebelega a sa le fresh. Wa bona he, that's because maqeba ha fola ipatile ka hare a boela a bela maqeba ha wa fola. Ke duma o ka re nka se bolela seo e fela Emelo o ndira gore ke teko ka re ke phela lefaseng le lengwe le lengwe. Wa bona Emelo wena ke modimo wa gona ile ka nnete. Wentombazana bapha bani Sikhuluma nawe ntombazana wathola noma ufuna ngenze njani ngikuvule nomlomo ngempama Hayibo vele unana go mang wena unana go mo ka fihla mo batla motho fela wena ka mpang. Emelo relebo khile kobe mthakathi weindaba awusho nazini ngokufa kwephoyisa ungqondo Wengaka wena yo asike isidingo sokuthi ubuze leyo mbuzo wena ntombazana. Hey hayibo, don't you dare call me again. Wangutwa. And don't you ever in a miserable life think that when I'm nice to you I'm scared of you, okay? Nazi ngokufa kwesina. Akatsela gona motho o tumbongo wa filo. Sipazi ukuthi Kanti ungcobo esiwe efuse kwena ngengcobo makwenze njani mina uyazi ukuthi mina ngiphoyisa udlala ungayidlisi ijoy umbhidi ukhona wentombazana lalelani nani namantombazana lokusolo nisidryisa
icala lenu liyakhuphuka kanti kube niyalivuma niboshwe kubekani. Vele we vele ka di-case bua ka eng wa tsane ke nagana gore le tla le tatasela tse le tlisa dikoloi mo re tlo di lokisa re tse tšhelete ka the o tlala fela o boreile o tlo re potela mo. Wentombazana ngifuna ubala amagama akho uma ukhuluma nami ngiyiphoyisa lo mthetho mina ngiyazi. Hayi bo, this is my place papa. Wena lo ponisa police station kwana. Ha ba ha mind ibile tsamayang. How? Sizohamba. Ngoba indawo yembi. Kodwa siyanithembisa ukuthi kusele kangaka. Konke lokhu kuzophela ngekudala. Go felela kae? Hayi, ha o le jwalo e gella ka nletsa mahlonono. Aw, emhlolo yami soyawazi ukukhuluma wena. Hayi bo, ke nyetsa ngona no go nna ke khone go bua wena o na le ona molomo khona o bua. Ucaza ukuthini? Sofuna ukucaciselwa ngoku ngoba lokho isizathu awusiva. Uthi uyakholela into yokubana ngoku uyawusela idyongwana wake wakuthi ngqa apha esigrawundini ngenhloko yakho. Yiyo lento kubethu umoya kuthi ha. Wa bona ne ba sheba hlonyana tse tsa nna ba hiri go ka bo le betere. Yazini, thubekani nenikwenzayo. Kodwa sekusele kancane, sekuzophela. Awuhle. Okunye ke mantombazana engifuna nikwazi. Uyabona le imoto zamaphoyisa eniyikhenikhayo lezo ezilethwa la. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyawuvala loyo mnyango close shutdown. Bese phinde ngenza isiqiniseko sokuthi lamathanga enenwamanyisa nibulala abantu niyawamanyisa ejele lasebhetali ngiyanibopha. Awuveli. Abo. Ubua ka eng jwale gona tse o mmamedisi hantle wa utlwa koloi tse di bona mo di tliswe ke bo manager ba hao batho ba ileng sekolong e se ngwana kena mosebetsing ka megorigori ga ona ntho ka ba e bone tla etsala mo. Asibaye. Bye bye. Ke bona ba ke abaza. Soneka. Le tsamaile jwang? Ba bona kapteni ngendlela amantombazana adelela ngayo. Inhle kayichazile. Kanti ke futhi wena kapteni okunye lamantombazana thina besingawabona manje into ebesinganayo lapha besinganabo ubufakazi obuqanda ikhaya. Hantle le ntse hantle gore le se la tshwara banana bana hobane le ne le tshwanetse go le ba tshware ka tsela e lokileng ya molao. Mpa ho ntse tlotla go ba le tsela e le gore tla ba tshwara ka yona hobane ke batla go bona ba bolletse toronkong. Bahlahle kumele baboshwe. Senze isiqiniseko nje sokuthi babolele ejele. Hayi, yeno ke ntho nyane eno. Go tshwara hlile ba tlotla ba tshwara. Hayi kodwa yabona cha. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi laba bayatholakala, bayaboshwa futhi. Mehe, ke tlo etsa gore le nna jwale ke kene tseleng ke etse bonnete ba gore re etsa dintho ka molao re ba tshwara ba bolle toronkong. Kanti-ke futhi kukhona okunye kapteni. La mantombazane lawa aney'mpimpi khona la phakathi kwethu. Azi ukusuka nokuhlala ukuthi senza ini, siplena ini, ayikho into angayazi namantombazane esiyiplana la. Re tlotla re etsa bonnete ba gore re batla re batlisisa re sebetsa re sebedisitsana gore re tsebe gore na ke mang ebile na ba tshwarwa jwang. Kanti ke bona wena kapteni niyakuthembisa mina azoboshwa lamantombazane egcineni nikutshele nazi yindi ingalo yomthetho azobona la. Asambeni ngophoyisa. Kusazana ngabe khona yini engibonile? Yini vele bacabanga ukubona nje ngibona konke. Boneni sicala manje ngaze ngikuthinte. Ngithembekile mina la ekhaya ngisebenza nangokuyimisela nangokuthembeka. Hayi ngiyakuzwa. Kulungile. Ukuthi nje wena sibonise mazebuko la sekunempimpi.
Manje ngifuna ukuyifuna ngiyithole ukuthi uba. Ngiyibonise inkukhu ngenja. Ngakusiza ukuthola le mpilo. Hayi ngidinga usizo lakho kulokho. Ngifuna kokuncane nje olakho usizo. Ngakusiza ngaphi bese? Qedelana imoto lezo ukuze zihambe. Yabona ke. Ekufika amaphoyisa la. Ukhuluma nawe. Ngawuliphathe endethi igama. Yebo nkosana. Angithi uyazi ukuthi umuntu simbambe thina sithengisa simenzani? Yebo ngiyazi. Kambe simenzani? Nambulala ngesihluku futhi. Hayi kuhle ngokuyazi. Thembeke mazibuko ukuthi angeke nawe ngikubambe uyingxenye abadlala ngomlilo phezu kwerofu katshani. Yebo. Hayi kulungile. Qhubeka usebenze. Inkosi Mpumalanga ishisa umdulilanga shemdiyi ngahlangana ubeka ujayibisana inyanga labathu shemduwet awubatsheni bakambamanga intombi yapheka isande inkosi nyanga ikhothi thanga shemdiyi ngahlangana ubeka udikiza nendonga leli inkosi Mpumalanga ishisa umdulilanga shemdiyi ngahlangana ubeka ujayibisana inyanga labathu shemduwet awubatsheni bakambamanga intombi yapheka isande inkosi nyanga ikhothi thanga shemdiyi ngahlangana ubeka udikiza nendonga leli inkosi Mpumalanga. Hey friend. How are you? I'm fine. How are you? I'm good, thanks. I'm also fine. Please have a seat. Oh, thank you. No, it's been a long time, eh? Really? What brings you here? Ish, Ashanta, you know, me and my girls have been waiting for you about that business proposal. That business, you know. Relax, my friends. I want us to make more money. So I've got a business proposal, but it all depends on you and your girls on how you're going to take that, how you're going to handle that. I love money, but I live for money. So as long as it brings us money, I'm in. You know me. I know you. Okay. Definitely. So tell me more. Okay, so now it all depends on how brave you're gonna be. But my friend, you know me, I'm very, very brave. And I don't believe you can compare to anybody in this world when we come to this. Well, that's definite, my friend. And I know for a fact that we're gonna be working well together. So again, I have something, Ashata. I need your favor. Please. I'm listening. Okay. Can you please cover my girls? So if anything happens to them, at least I know that I'll be covered. Okay, don't worry about that. Everything will be sorted out. Just send for me the paperwork and then I will handle it from there. Oh, thank you so much. It's a pleasure. So another question. Are there some waiting periods? Yes, there's a waiting period of 6 months. It all depends on the cause of the death though. Okay. Whether it's a natural death or unnatural death. Natural, you're going to wait 6 months. So I'm unnatural wait one. to... No, you're not. Right. You know that. All right. Thank you so much, my friend. I'm really happy. I'm happy to see you. You're such a lifesaver. So would you like some tea or coffee? Tea, please. Can we get one tea, please? Okay, ma'am. Thank you. ngathi nisilonde sekhanda kahle kahle nginggozi mangiyothoza ngiphatha inkatha ngifuna ukuhlabekisa ugatsha butheleni wena isitayile sakho asisebenzi njengekhanda likatsha kombheki i-hip hop isiko lami lento injalo futhi ayijiki yeni sinkosi okonjetse mona tsa ke batla go tla go wena fela go wena ke batla go botsa hantle nna le yena moshimane wa le security yo hela ntle le la qetella le ntse jwang ka yena ka molato wa hae ngakusesha ngamthola umbulali usebenzisana nale undercover cop omnikeze yona ngamthola umbulali jwale ha le yo wana yena go itsetse jwang ka yena lelo salisesha ngamsebenzisana nephoyisa unkosi leliceda kufika nalo salisesha samthola hayi ntho ke ibonang hantle mo etsahalang go hore wena a ke go kgona go thole batho ba ba tshwaro ba etse ntho tse kaofela jwale yeo wa heso ena go hlolwa ke ngakwenza lo mphathi kodwa-ke ukumbulala sekuyongenza nami ngithwala icala lokubulala awusikathwenya ka eno nong ha le eo ya go bolaeng nna ke na le wena ke tla tseba go go tshireletse le bona le bahamoso je okay ngalenza mphathi o etsa le mang ngicabanga ukuthi ngothatha udlala ngoba yabo laba abanye angithembi ukuthi bangawenza umsebenzi kahle ngendlela efanele a tsa o tlo tshwanela gore ha o etsa mosebetsi o etse ha wa tshwanela go etse le motho bane
Hai motho a tshepahale man. Ha bona tjhelete o tla ba sa a etsa dintho tsa bona ke go tsa rona tjhelete ya rona ya mmuso e nyane. Jwale o betere ha o etsa go ska kenya motho. Ya ngeke ngayibona into enjalo. Yingako ngithi ngicamela ukuthatha udlala. Ngoba yabona mangingawenza lo msebenzi lona ngingakanakekeli kahle. Gcina sengilimala ngendlela engayitholi kahle. Oh hayi ke tla nka wena he le mantswe ya hao. Hobane rona ka le police station tjena na ka nnete ga o lebo. Go lebo ha go ka mosebetsi o etsetsa ngwana. Go go ipona ditse ga bana o hlilo batla o pha o sebeletsa setšhaba. Ya bona. Ai jwale o ka tswela pele wa sebetsa he. Wamazibo hamba kanjani lapho? Kunjalo mfowethu kaSoku. Ake kwenzakalani khona ukuphi okwenzakaleni? Kanti lutho mfowethu yazi wamazibo lana uboss leli wakhala bethi ngixabana ngabasebenzi. Ngabe khona ningakwazi. Mfowethu angazi ngoba phela sibaniwe emakhenikhi lana nabo mapendane ngokunjalo. Ake khona uhlinzela amantombazane ezibili. Bethi noma ngathiwa ukhona noma ngathiwa akekho kodwa ke ngithemba ukuthi awubandakanyeki lapho ngoba uyazi ukuthi mangathi uyabandakanya lokho kuzofaka umndeni wakhe engcupheni. Mfowethu mina ngisuka kude noboss lady. Ngeke ngize ngikwenze lo ukuthi ngimjikele. Ngithemba kanjalo nkabi yami ngoba phela ngiyakukhathalela mfethu nemali ke yazi ukuthi amshintshe umuntu futhi iyastara so futhi sayibani inkinga. Hayi kuleka mfowethu mina ngumuntu ongamethemba. Ngeke ngize ngwajikele amantombazane ngisuka kude na. Ngiyakuthemba nkabi yami. Alazi into ebengizela kahle bengizela ukuthi ithi ukuthi shwila siyobambamba sicugcina ukona yabo. Uthi usukwehlisa ufuna sihlangane. Ngifuna ukuhlangana. Uyazi ukuthi ngiphuza kwamakhulu. Mfowethu athi ngiqede la. Bona ngizothi mangiceda lana bese ngiyogeza endlini yabo refresher kancane mfowethu. Bese siyalifela bese ngiqala ngani ukudla ngingakhohlukula mfowethu. Phela ngithinta utshwala ngingadlanga. No actually ngabe yami osukhuluma indaba ukusplash nama uthi ngosplash. Ya. Ngizozwa ngawe kahle kahle mfethu. Akunanto. Nazo. Ya sister Boza. Kuna imoto obusuyazidinga sesibile. Ladies, kore nka ba eng ka ntle ho lona. Ho ba lona o tshwana fela le ho ba le tjhelete e ngata bankeng. Ha ke tsebe le hore ke leboe ke reng. Ka sister Boza. Ayinamngqayi apha nguwe. And uba ubungekho ezimpilweni zethu, ekuthiba sikho apha. Ekuthiba sinazo zonke izinto zinazo. Uyayiqonda? Senje kaloku you're not supposed ba nguwe umuntu obongathi. Sabo basitha abantu abathi inkosi kuwe. Hayibo. Nene ke tlo ba kae ka ntle ho lona. No le tshwana fela le family ya ka bana ba heso ba madi jalo sister. Sister Boss. Urado usisi wakho. Thina sikuthatha njengomama wethu. Hayibo. Nna motho a re ngwan rata o etsa thato ya ka. Empa re ngwan rata iketsetsa tsa hlo ya ha yena. Ho nna o tshwana le ha bua leshano. Hayibo a shata ho wa o tlo ba le gona motho de. Ho jwalo. After all the fancy kids man. Hey. Ya. Ai sebe metsi go mosebetsi ke hape nna madi a ka santsa go ina. Jwale he ladies, kore fela re bona Wena. Sure, sister Boza. Na shapana. Yedla. Ke file misinkosi monana molatwane nnete wa bana ba ne ba sokodisana. Le ba khotsi bana ba hae. Jwale ntho ke batla mo tseba gore nka o tshepa. Captain. Mina sengineminyaka ngiyiphoyisa. Ngicale ngiyiphoyisa ngisebenza le eShayini idembu. Kwaze kwaba manje nginconstable. Angase ngingathembeka. Futhi ngengicala manje ukungathembeki. Kafushane nje uphendula umbuzo wakho captain. Ungangithemba. Jwale ukunjwetse le tlotla le khona ba tshwara bana ba. Sizokwenza ngokusemandleni captain ukuthi bayajeza. Bajeza ngokufa ngeimpilo zabo
noma bajeza ngokuthi baphelele ejele kodwa ekugcineni sizobanqoba. Hayi, yona o bua jwalo ke bana le tshepo ya hore ehlile mosebetsi ona o tlo etsahala. Jwale ke mokgona ke le kopantshitseng hore wena le nkosi le sebetse kaofela. Jwale ke kopa le seke la mphoqa hohang. Kanti-ke futhi kapteni, angaze ngahlulwa icala mina. Lokhu Emelo nalamantombazane bangani bakhe bazojeza ngakuthembisa. Hayi, ka tla ka utlwa ke thabile haholo ebile ke lebohile haholo. Ke taba tse monate tsenana. Jwale le tlo tshwanela hore le sebetse ka thata. Le nyolle dikausi setjhaba sena se bone ka lona hore jwale na ho sejetswa jwang mona. Lokho kuzokwenzeka-ke kapteni. Empeleni nje akunasigebengu esizozenzela lana macede siphume kanjalo. Sonke isigebengu kufanele sijeze. La mantombazane azoboshwa singamaphoyisa thina. Hey girl. Hey friend. How are you doing? I'm good, how are you? Good. You may have a seat. Seems like you guys have been waiting for me, huh? Well, I'm so surprised. I told you that when we get here, you'll find us really waiting for you. Girls, please bring her glass. Oh, why don't you guys just wait with that? Let's talk some business first. No, my friend, it will help you to cool down if we may have misunderstanding. Exactly, have some wine. Again! Don't say if it's any further. Shan't we? Please get to the business. What is this business that you want us to talk about? Okay, my friend, let's talk this through. You see, you know what's it like with the people that open up premiums and stuff, and it's quite difficult out there, especially when you're losing your loved ones. And it's quite devastating and heartbreaking, if you get what I'm saying. You know, there are people that have been paying for this thing, but nobody's been dying. If you get what I'm saying. So, to make sure that I understand you, are you trying to say we will be killing people for you to get money? Yes, if that's what you may call it. I understand, but you must know that this job is going to cost you, and we're not going to wait for any funds to come. No, that's fine. Money is not a problem. Okay. Ashata, I would really like you to know that in this business, we do not kill children or women. Not a problem. Let's work together then. That's true. We're not killing children. Let's work together then. What do you say? Only if you agree with us, we can work together. It's a deal. Hey, okay, just ladies. Shut up. Shut Yay. up. Welcome, baby. Cheers to that. Cheers to killing. Cheers, guys. Excuse me, Money. I already poured Money. alcohol on me, so sorry. Oh, shut up. Excuse me, you know. Embarrassing us. With family. You know, money ain't a problem, right? No. Oh, wait. Oh, no. Mfowethu ngifuna ngikufundise izinto ezimbalwa nje ngekhompyutha. Hayi kahle mazuku uyaphi manje lapha ngeke sisemajwayeni uzokhuluma ngendaba zomsebenzi. Mfowethu nawe uyabona lapha umsebenzi ngisithole isikhathi. Imoto ihlale ziningi. Ngibona ngathi isikhathi uzikhulu. Hayi uthoya mazuku unfortunately akusona isikhathi sokukhuluma isikhathi sokuthi shayibi ngesikhohle indaba zomsebenzi. Bayabona bona ukuthi singaba khona ngesikhathi sokukhulu. Sisibe naso. Yona mazuku into ongangisiza ngayo nje mina ukuthi uzama ukuthola isikole sokufunda ikhompyutha. Uma ungenayo imali zokubhadalela for lokho. Hayi mfowethu uyabona nje ububi wakhuluma phambili. Bathi asikhohlwe nje. Indaba zomsebenzi shayibini. Bona umqondo. Yabe umqondo omuhle phela. Bamazuku into engisiza ngayo nje la ukuthi sikhuluma ukuthi sisha kanjani izingane sidle ubhiya sikhohle indaba zomsebenzi. Hayi ngiqolise mfowethu. Hayi ubala kumva mazuku asidle ubhiya mfowethu.
Ladies, le ka jeno re sebetsa ka target ya dikoloi tse re tlametseng ho tsamaya ka jeno. So ke batla hore re sebetsa ka koloi tse ha ona koloi re ha e startuwa mona na ha e tlamela tsamaya bentse startuwa. Lo se tsho. Di entse di bese. Yebo ngwenze Sister Boss. Aselungile. Okay. Nna ke tlametse ho tsamaya ke ya kae. Hona motho ke tlametse ho kopana le. Umsebenzi soqedile izolo. Namhlanje sesiyathinta lapha nalapha. Besilinde wena Sister Boss. Okay. A te ba tse monate tsene. Ko re fela gona tsena le shake ke rona le saletse morao ka le qeteng. Yini manje? Sister Boss. Kwenza Nenkinga. Ndo. Hayi. Ntho le ngwe etsa la fast. Ayesha ore hona le motho a tlametse mo bolaya ka jeno. O tla romela picture ya hao. Utwendodeni. Jonga, yekele napha kum. Yambulala anye mina lo mgodo lo. Uyeva? Mekele kum I got the job. Cha jonga ukuthi nenthintshe into endinxibileyo man. Manxibe ezinye izinto. Mekele kum. There's no problem. Yeah. You'll go with Everest first. And make sure the person is not dangerous. Bona, ngaka ba go tsaka ka ifela mo gonna aka sloki. Ke a tshepisa. Hayi mantombazane, ayingamawanda. Yabo le yayisho Sister Boss. Balekile ngempela. Phela sifuna nihambe lapha yana lo muntu uyingozi mise siluzo omunye wenu. Uqinisile. Kunzima ukula nomuntu oyingozi. Mele simhlanganyene sonke la. Hayi mawulalo. Akhutlela msebenzi ngeke. Usiqale phane ibitha konje. Siqale khona. Yeah, bye. Captain, ngiyaxolisa nje ukuphazamisa. Kodwa kunento ekumele sikhulume ngayo. Kunento ekumele ilungiswe la. Kimi nantale. Yabona lecala lika Emel. Ngifisa ukuthi ngabe liphethwe yila ezandleni zami. Kuba nomutsho jwalo. Handle ubaka. Yazi namantombazane siwabulele amaphoyisa amaningi. Futhi nginethemba lokuthi kunamaphoyisa abanikeza i-information. So that's why ngifuna lecala libekini. Hayi, lana ke ngise ngifile molato ho motho. Ba re ke mamisa dingwe. Nkosi. Hoba nna sa tshwere batho ba bangata. Yena le tla ho hopola go jwale. Mme se ba sebeditse ha go mona na molato mona. Ene jwale ke ba tshepa. Captain, angigucula umcondo wakho. Kodwa nje engifuna into ngifuna ukuyisho la ukuthi khumbula ukuthi bekukhona amaphoyisa bewaphethe lecala. Asazi ukuthi waphelelaphi. Lamantombazana ayingozi Captain. Hayi. Hona ke a utlwa. Mpa jwale ke tlo tshwanela ga ba neng ke kene ke le nna ka hare ho tabenana. Ke etse ho nnete wa go setšhaba se a tshireletsega. Captain lamantombazana ayingozi ngisaphinda ngisho. Kodwa ngiyazi ukuthi ngoba uyamthanda usisi wakho. Kodwa cha phela naye kwela bosho. Watsa ke maniso. Nna maniso ha le hantle ntho ke tsebang ka ena go. Ha se molai. Mpa ha ile wa bolaya ha bolaya. Ha ile o la motshwara le teng. Ha motshware. Ha fela le ntho e tla sebeletsa setšhaba. Kule cala kahle kahle Captain kumele sisebenzisane. Muti isitse hobane ke batla go wena le ba re ke mang Nkosi le ngwana ne lo hangiti eno e ba reng ke Nonqebo le sebedisane kaofela hobane ona le moshanyana ke sa motsheping e ba reng ke Bongane goba e hletsela tsa hae a ikhona ha di ntshebeletse wa ile bile hona le ho etsahalang ka ena ke a dijwetsa lona le Captain siphezulu kwakhe lona mme ke a le bua Ela ke go bona gore ke nang se tsone ngata monna le la ke tsa tsena ke a sebetsa mona. Okay, Captain. Danko. Anisondele no. Wow, Jehovah.
ke lona maponesa hape Sizonazisa ukuthi icala lenu selikulezi izandla. icala leni manje sisi uba uvula icala sinecala thina Wentombazane epakile. Sisho thina lecala lenu lokuthi nina nihamba nibulala bonke abantu la mphakathini kanti futhi nina nitshonta nemoto. mamela he wa di bona dikoloi tse ka mo kaofela di na le beng ba tsona gona mosebetsi wa rona go di lokisa ga qeta di a tsamaya di kgutlela beng ba tsona ke ke ipotsa gona tse tse go di utswe na di kae ga go utse dikoloi gona Wazi kahle ukuthi sikhuluma ngani. Nazi kahle. Yabona manje ngoba senibhekene nami kanje. Ngiyanithembisa nizoboshwa. Hayi ha o le jalo he re lo wishetsa mahlonono ene no tsa la mmakatsa di tletse ditloko tsebe ka ntle ka mo ntse hlokometsang basadi le bana ha le na taba le tsona o bana le tsebe mosebetsi wa lona di ntse latellana le gona ke le sa tsebe mosebetsi wa lona kodwa ke vele yazini ungasixani ngokusixaka vele la siphila eSouth Africa kule country le abantu ufike angena namhlanje 1 week usephumile idocket seyilahlekile yonke eniyaziyo ke lo lahla ama docket Asizanga ke la ukuzophikisana nawe. Sizonazisa ukuthi nizotholakala sinibhekile. Awuswe ako batla sebaka sa le ka bapalla e seng mone ho hang go tsa mo batla mo ka bapallang teng bona la le boreile isebenzele ambana akusula amazinyo ngefuna. Kwamaziko hamba kanjani kabe yami? Ayalunga. Ndoda amaphoyisa afikile kulezi insuku ndoda kuphi? Futhi wabatholela uthini phela ubusi lady sikwenza nje kahle ngokuqophelele. Ya phuthe yasazi wezala nkomono kodwa ke mfethu amantombazane asola mfethu uthi ngathi kunempimbi ekhona kahle kahle. Wena nje ungibizele etshwaleni. Ngathi nje uzoseshambeni. Lutho ngaba mbantu abemthumile bengizokutshela khuleka. Yazi futhi angithele kodwa mina asoze ngajikela amantombazane. Amantombazane asize kakhulu. Yenzeka ngabe yami phela khumbula mfethu ukuthi no Jesu wathengiswa uJudas. So uthi ukubheka kahle la emhlabeni mfethu umuntu uthengiswa yilungu oseseduze naye. Hayi man, mina ngithi ngishingatha amazulu. Ngizongimazisa ngalabani. Uthi nje bethi angifuni ukuthi kube wena lempimbi kahle kahle. Ukungisola mosokwenzayo. Hayi cha lami angiyeke manje yabona usuza ngamawayo. Awuqhubeke nomsebenzi wakho mfethu. Kabe yami ngizothi uthembeke mfethu ngicela. Ngoba manje angifuni ukuthi emlando kube wena silahlekelwe wena. Awuthi ngishiye mfethu. Uyangidelela lo. Cha kumele ngakajika intombazane. Nyibe ngicela bandla udlule ngalapha before yoshintsha. Alright. Ndo sister boss. Ladies, uyanyewa no. Hona motho re tlametse mo qeta ka yena tsatsing. Ma go bona la lekotsi. Jonga, andimkhathalele ukuyingozi kangakanani na. Kanti ninikeni lo msebenzi ke ngigqithise lo muntu amafu. Ke nami ke ndizibonakala apha emsebenzini into kubana nami I can be trusted. Ndimkhathalelanga mina lo muntu lo. Hayibo, Nyibe. This is not about being trusted. It's about your safety. I don't want to gamble with your life skills. Boss, sibabini kulento. Lo muntu lona soze asogqithe sibabini. Sizambulala thina lo muntu khasithembe fundini. Nyibe, ntombazane phela nabi singalitholi ulwazi oluningi ngalomlisa lo. Endobukeka eyingozi nami ngimbuka. Bekumele impela sibheke lapha kulwazi ukuze senze sure ukuthi ngiyaphepha. Wilson, siyibalile lento. Uyeva, sihlelile lento, akho nto azayenza, akho nto izakwenzeka. Nguye umuntu ozawutshona qha. Hayi, dimpimpitsa ka di gontsha thena mane ne bela masebetsang teng. Ene re tlametse sebetsa thipa go ba bona le ile motho a thakwe ke batho fela tshi. Nantsonke eyona nto mina endiyifunayo apha yeyoba nisinike iinkcukacha zalomuntu uba simfumana phi ngqo sizokwazi ukukhawulezisa lo msebenzi simgqithisa amafuleni kwenzela uba no-Ashanta azobona into yobana udilishana neenkunzi apha neentsimbi ezingagobiyo. Hayi, relax. Thongo le ngore na le yona all information we have. Tlamela re mela sepiso fela ka re thusa ka ntho nyina fela. Kaya ngitshintshe mama. Lungileke ungahamba uyoshintsha. Shake the rest with you umbrief. Sure. Just be safe. Hawu, je. Yani.
Eyi, akusekuluva. Yebo, mphathi. Ngizothi uyangifuna lana manje ngithi angizozwa ukuthi ngifunelani. I think I'll focus visual. I don't want these phones to appear in the locations that we are going to because I don't want the police to follow us. Manje mphathi awusho ufuna ngwenze njani amafoni ufuna angabe sanhlobo ukuthi yini kuphi noma andreze ukuthi ni la. Hayi because ha ke batla hlelle. Ke tlo di se mona office. Hona le sekretla tsa makatso. No, hayi mphathi. Ubala kakhulu la ngicabanga ukuthi ngizodinga wona amafoni ukuthi ngizame ukufaka lapho ecomputer yami ngibone ukuthi ngalungisa kanjani. Okay. Ladies, bring your phones. Yes, Fiso. Take care of my phone, though. I'm damaged my phone. Expensive, love. Yeah, ngicabanga ukuthi ngizodinga nje umzuzwana ukuthi ngiwasethe then bese ngiyambuyisela. No problem. Yeah. The only thing that I want to know is that ngoba nje sawuhamba sekwenza lo msebenzi ezifoni ufuna ungixoxe into abana sazishena nalo mfana. Yeah, yasala. Niwathola nibuye. Yeah. So hamba ngalo. I look uthola halo khutla. And please ladies, do that work. Le rona ba setseng ha qetile ka mosebetsi wa rona. Tembe boss, tembe. Yes. Qetile ne? Sure. Nidlo nithathe laba abanye lapha yana ngaphandle. Okay, namafoni wabo na. Gcwele.